Pa Miloše, jel tebi normalno ovo? Pogledaj, buraz, Luka, sve sasjelo. Amon čovječe, luk nam je u kući, Miloše. Jel ti shvataš da si ti u dnevnom boravku plastenike napravio? To je I upalio mu grijanje. Ne moraš mi sve cvijeće u kući koje imam polomiti. Miloše, iza tebe. Miloše, za... Bitan mi je luk, Gana, luk. Ama ne interesuje me mene tvoj luk. Napolju je sad će Pa biti... buraz, luk si unio u kuću. Unio sam svoj luk i svoj bazilikum, ne bude u kuću, tamo temperatura mi je sada 8-9 stepeni. To nije za luk, Gana, draga. Pa pogledaj, Miloše, tu... Ne diraj buraz. Ne diraj ti meni to moje. Ja hoću biti na lijepoj temperaturi. Pa Miloše, savje, luk u kući, jesi ti normalan? Jeste, vidiš koliko ima toga, ima, brate, vidiš, ima. Neki... Pa palmu mi tamo skrši više, jes normalno? Miloše, palmu tamo, sklon se od njih. Ja s njoj iznijem teras, riješit ću ja se njene skriješim. Što ću iznijeti na terasu? Da se riješim, brate. Miloše, ja mislim da će večeras jedini iznešen ko će biti na teras biti ti. Ja? Ti? Nešto ima spavat kod nje večeras. Što je s tobom? Zanijevam luk i sada mi je normalno, oni će biti ko u stakleniku. Kad bude temperatura pogodna za 8 dana, onda ću ja njega iznijeti na terasu i on će grijanje, da. Znaš ti koliko grijanje košta? Ti meni upalio grijanje za luk. Tako. Još morati, još neki stvari. A jesti prskavca za prozore. Ti ne razumiješ ga na suštini, ja stvaram vještačku kišu. Po prskavcom za prozore. Da, unutra voda. Kontaš? Ti ga ne stvarno... On mene stvarno nervira. Neke stvari ne razumiješ, vidiš sad, da? Unio nam je plastenik, lukove nam je. Zna, mama, smrće nam čitava kuća sad. Neće smrti, nije on niko uopšte. On je još uvijek u zemlji. Neće, malo su. On je još uvijek baby, razumiješ? Baby. Miloše, skloni. Baby. Skloni zavisu sa palme, tamo vidiš da je počela rast. Sad ću ja s njim samo riješiti ti Gana. I nju treba malo isto. Ostav palmu, to zalijeva. Ko zalijeva? Ostav palmu, ja... Vidiš ti? Ostavi više palmu, ja zalijevam. Ti naš što meni. Šta si ti? To je moj duks balan. Ko baci ovo moje? Ono na cvijeće si mi bacio tamo. Pa Miloše, sad si opet... Onda kad si špav preskako slomio cvijeće, sad ga dokračio. Gdje je moj džubar? Kakav bolanđu? Onaj džubar sam kupio MPK. Neš to u dnevni boravak. Jel? Nećeš. MPK. Sakrla. Hoće malo ga posoliti MPK. Gdje ono moje? Sakrla. Gdje ono moje? Sakrila. Što si sakrla? Neću da ti... Zato što ne možeš đubre ovdje mi